ayinde kakhulu yabo lonto eyasemulweni kuzoba khona elimo ukuthi kumele dingala futhi another one yokulentuza no uzosixoxela zonke igame nje zakho osukwabhekana nazo ngaphathi kweyidakamizwa hayi ayikho inkinga okay sesiphakathi inside emolweni umphakathi obuthi mawubona ushawa abantu usukume eqala ubiza amaphoyisa noma kube nezindlela abakuvikela ngazo ubuyingane yomphakathi ethandwa omakhelwane manje kuhamba isikhathi umphakathi nawo uzuyadini ugcina ukubeka isandla ngabe yini eyenza kufinyelele kuleso sigaba kushuthi nakhona wena bhuda umphakathi kahle yabo lonto hayi ukuthi mama abangishayayo yabo lonto noma baba la kwenzeka kanjani wena mfethu kushuthi khona umuzi kushuthi kwakunomshado kulomuzi yabo lonto mekushadwa kulomuzi kushuthi mekuzoba nomshado ngazi kuba khona izinto ezenziwa kuthiwa umkhonto yabo lonto kulandwa umkhonto into ezikanjalo yabo lonto kushuthi kwenzeka nganoma babeyolanda umkhonto yabo lonto isitori kodwa sisho njalo ukuthi angizizwanga nami kahle yabo lonto isitori sabo babeyolanda umkhonto labantu bebeyolanda umkhonto kushuthi bese behlangana nabafana abathathu kushuthi mina ngomunye wabo labafana ngokusho kwabo yabo lonto kuthiwa ngiphethe ngisho isibhamu ngibakhombe labantu bese ngithatha amafoni yabo lonto ngibakhomba by group kushuthi cause mekulanda umkhonto nihambe nibe babili ukuba yodwa nisuke nihamba ni group niyibule yes kushuthi kuthiwa ngibakhombe ngithatha amafoni abo yabo lonto kushuthi kwathi ngakusasa ekseni ngoba mina bangibona ngakusasa ekseni ngosuku lawo umshado sikameshenti yabo lonto ayisibheme kameshenti ayisibheme siqede ekseni siphume ngithi ngiyaphuma ngiyikhaya yabo lonto ngitheme ngiphuma kameshenti nginyuka labantu beqhamuka ngaphesheya yabo lonto indawo ekuthiwa kambheka phansi ngiyibukela phesheya yabo mengibabuka abafethu abafana abangaziyo yabo lonto abafana abangaziyo engikhuleni nabezidlale nabibhola babe bengimemeza starring yabo lonto hayi nami ngivuma kampa kanjani hayi moja yabo lonto kuthiwa yo starring awume lapho yabo lonto bakude labantu bathi awume lapho hayi nami ngukhulunganaka hayi ngimi ngibalile ayibehle begijima bese bathi mebefika ezantsi indlela ezizophumela la ngikhona zu2 khona eqhamuka khona eqhamuka ngala bana bebefika la ezantsi bahlukana basplit shuthi sebenzele ukuthi ngingabaleki ngishone le ngingabaleki ngishone ngala yayibo lonto hayi bathe bebehlukana ayingibamba uthi ayingeke something wrong ngeke ayiqhamuka ayibese bathe bebeza bese kufika omunye umfethu kumina kube wena ofika kuqala yabo lonto athi mefika lo mfethu afike esengishaya athi apha amafoni hayibo ngitsho ukuthi uyadlala angiphinde ngeqopha yabo lonto ngoba hayi userious ngiphinisele nami yabo lonto qho laba bafika vele sesiyalwa nalo hayi bangishaye omunye athi ukukhipha ummesi wena mfethu ufuna ukungigwaza yabo lonto uthe mekhipha ummese angazi enze njalo namfethu ngoba baningi bonke balentuzwa bafuna ukungisho kugwazeke omunye walaba ahamba nabo yabo lonto ngoba kugwazeka lo basijika istory manje kube yimina ogwazelo yabo lonto ngiyakutshela bhuda bangibulale ngendulo abafana abancane ileke ngiyethu nje yabo lonto hayi qhamuka amaphoyisa yabo lonto uqhamuka amaphoyisa abuze ukuthi zishapha amaphoyisa ayibasichaza istory yabo lonto hayi uma amaphoyisa amesane ahambe athi abakangenzi lutho ngisho uthi ayibuka lo baba kodwa uyazizwa uthini yebo lo ngoba mina ngithi ngiyamchaza
mina ngiyazi lento abayishoyo abantu yayibona lona so ngazi ukuthi mina ngoba ngisaphika nje hayi kushuthi ngakenziwa futhi kusadlalwa yayibona lona hayi hey ngicabanga ngizokwenza njani yabo lona hayi angiwavumi lamafoni yabo hayi ngiwavumi ngithi asambe ngisola manje inkinga ngibakhomba ngase police station yabo lona ukuthi la ayolandwa khona amafoni manje inkinga abanye abantu abangaziyo yabo nanokuthi umuntu onezivalo yabo lona hayi bathi asinga asiphi police station why izokhipha lamafoni ezolona hayi bangibulale ngento bangibulale kube khona osistera ababonayo yayibona lama sistera ke angayithandi lento ayibonayo yabona bese fonela amaphoyisa yayibona lonto ukuthi hayi awaphuthumi nansi ingane ifa induku yayibona bangiqhuba ngoba bengiqhuba la lama sistera sebabizile amaphoyisa kiwa la ekunomshado khona yayizwa lonto la njengoJesu uqhutshwa njengoJesu manje la engiphuce khona abantu inkulu amafoni labantu engibaphuce amafoni la bekhona ngayizwa lona ukuze ngoba ngapha ukuze khona nje ukuthi uyena lo yayibona lona hayi sithenje sesifika nje sesingakhona yabona nawo musebebona nabo labantu kulomuzi kushado kona hayi aba lali kulona aba labafa kwaphuma abantu yayibona lona phuma idakwa kwaphuma nalabantu uthola ukuthi mhlambe abakamkhonyana umkhonyane wale yayizwa lona bese la baphuma nabo hayi ke hayi mva lokho hayi kwawesa hayi sanyuka isimo hayi sanyuka isimo futhi labantu sebandile yezwa lona ngashawa ubaba ke uyayiphuzela yabo lonto usuku lomshado umgqibelo kade kulesihlanu bebhlabile yabo lonto futhi usevumbe ukhipha iphaphalazi yabo lonto and la ngibanje ikhanza sekuseni ayaqhamuke naye kulobo mnyama athi mefika futhi usetsheliwe ukuthi hayibo unjabulo lo oshawayo lapha athi mefika hayibo eze kumina zokhuluma nami njabule aba amafoni yabo lona baba ngikwazi amafoni Njabulo khipha amafoni yabo baba ngikwazi amafoni hayi Njabulo khipha amafoni baba ngikwazi amafoni hayi ayikho into engizoyisho ngoba ufuna ukukhipha amafoni suka hamba baba hayi baqhubeke badile nami ngishawa ngemvubu ngishawa hayibo hey nayi inkinga ufike noma hayi uyathintwa ngiyashawa hayi khuluma ukuthi hayi kumele akhokhe lamafoni yabo lonto lamafoni o 15,000 wonke mebibali yabo lonto hayi memela akhokhe lamafoni ko mama zameke ukuthi bahlanganise khunye ukuthi hayi ke izozanywa imali ukufaka ku spa yabo lonto lokuhlanganiswa ngoba phela kushaya ama limits yabo lonto hayi sambeke sesimileke emgaqweni sihlaliswe phansi silindileke manje kulindiwe ukhathele into ngishayiwe yezo lonto kulindwe le mali beyibona lonto kunokuqhamuka omunye nje uthi uhleli mhlawumbe kade uhlela mesana sisukume yabona ukuthi traffic ezo nje mhlawumbe ukuthi traffic eza sondele asho afika leyo mpama yabona mhlawumbe iqopha yabona lonto yabo plus especially abangamazi uma abantu bangala ngasekhaya abaningi sebemile phela manje sebeyasaba nanginoma ukhona la uyabuka yabo lonto sebenqena noma yabo sengishawa ile genge le engazi kwanyobo yebo lonto emesani iqhamuke nje nenduku fa khuze hayi miyekeni angisilindile nje sesilindile nje angilungiswa nomiyekeni hayi bafethi imali hayi mesani iqhamuke iquantum lamaphoyisa hayibo lot elifonelwe ilabo sister abase 1000 umunye uthi use 1000 hamuka iquantum ezwa lot hayi ubi nanga ngithatha iquantum ngifake ngithatha amaphoyisa ngifake iquantum hayibo lot hayi mengithatha amaphoyisa hayi bayafa manje labantu yabo lonto laba bangishaya ukuthi ngifake evenini
Lento equantamini yabo lo bakuthatha inyama yabo ukuthi hayi isilungisiwe lento yabo lo isilungisiwe sabelinda imali phela yabo lo hayi isilungisiwe lento asivula iqala ayizolona hayi ngabami uthi mina hayi baba ngicela bavula iqala imali ningabe nisayikhokha ikhansela indaba yemali yayibona lokho ikhansela indaba yemali bezwa ngimina ikhansela indaba yemali bahlanyela bebethi ngitshotha amafoni nawo amaphoyisa abavula icala angazi bafoni mina ngicela nje lento yamali hayi bathi hayibo ngoba bese sikhulumile nje nawe ma wakhe samyeka esangamshaye ngoba uthi lento ngithi phela bengivunyiswa induku yabo lo ngiyanibopha manje mina ngizosho njalo ma ngicela bangibophe mina ngithi abangibophe manje ukuthi bathi ngithatha amafoni wena mana lento imali zabantu lezi buyisele imali zabantu lezo leyo ungabe sayikhipha imali amuko omunye umngani wami omunye ubro wami lezo leyo ikuthi but ufika ngisequantamini yabo lo hayi ayafika athi uyabuza ukuthi zishaphe yabo lo vele amaphoyisa ayamazi yabo lo nto ukhanda lemtshele kwakhe uthi ufele enkanini uyaziwa yabo lo athi amaphoyisa ebonza angizwana nalo wathi why when uzoskipha lesibhamu wathi uzoskipha lesibhamu manje mina ayibuba bayibo ayikho lo nto labantu badlala ngami wathi uyadlala wena uzoskipha lesibhamu uzwana nalo hayi buba bangizwani naye umakhelwane wathi hayiwe uzoskipha hayi naye-ke manje-ke udakwela utshwala abana namaphoyisa-ke manje ukhomba amaphoyisa-ke manje-ke yena-ke manje kodwa yini angikwazi nokumkhuza ngifunda ukumkhuza sengilo ngisho ngenhliziyo fuck ibosona isidila nangu ufuna ukubukwa yini ngoba manje ugaxelisa mina beyibona loo nto kuthi hayi wena uzoskipha lesibhamu ngithi mina hayi baba angazi isibhamu yebo loo nto hayi angithatheke amaphoyisa yabo loo nto sihambe manje sekliniki yabo hayi siqhume sekliniki hayi afika ekliniki afika ngishiye ekliniki ngenhlanhla umana ngisho time bangithatha imoto beze ekliniki bafika ekliniki bangithatha bangisa esibhedlela labantu ade bengishaya ekliniki bayobheka hezo lonto sebethi bangilanda ekliniki ke manje hezo lonto kanti ngenhlanhla ufika amaphoyisa ngishiye ekliniki uma bafike bangithatha yabo lonto badinwa ukuthini manje sebeshwebelo 15 hezo lonto bese bewubhekile bese bebalile phela bese kulindwe wona yebo lonto hayi ngihambe ke esibhedlela hayi ngihlale esibhedlela ngihlale u2 days ngosuku lesithathu ngiyaphuma njengoJesu wavuka ngosuku lesithathu ngiyaphuma esibhedlela ngosuku abo mengiphuma esibhedlela ngibuya ngidlula epolice station angala bangibophanga kodwa bangibulele ngenduku ngidlula epolice station ngivula icala mengivula icala angibali yonke leli squad lesi sala ngibala laba kade kuyibona bahamba phambili yabo lonto and futhi kulaba bahamba phambili ngiyabheka ukuthi ubani wenzani empilweni ubani wenzani aha lo hayi mengimbopha akuyafani useless ngangithole lutho lo right impela uyasebenza lo yabo lonto hayi ngibophe nje ngabopha nje 5 hayi athi amaphoyisa ayikho inkinga azofika kumina ekhaya bese ngiyawathatha siyahamba siyakubona uyokhomba iqhwa ngoba ngiyasazi hayi ngithi mina ayikho inkinga baba hayi hambe ngekhaya kwathi kuseni afika mhlawumbe ngabo 1-2 intatha admefika ngithuke kwamina yabo indlela anokha ngayo yebo lo thibu ngenzeni yebo lo hayi basichaza isitori yebo lo uma uyathuka yebo athi besichaza isitori ukuthi dwi ukuthi hayi imina imina ngibopha abantu yebo lo bathi hayi asambe jabula asambe hayi ngiphuma uma ngivulele ngiphuma ulethi ngiyabuya hayi ngiphuma singene emotweni ayisambe hayi siqale ukuqala nangu vele angisale emotweni ngihamba nabo ngoba ngifamba ngithanda le moment le yokuthi usubona mina usuncenga mina uthi ngithi usungaziwenza lento ngempela futhi usungaziwenza ngempela futhi ngoba nami ngakuncenga kakhulu uthi kodwa bafethu niyazi bafethu mina bafethu nesibhamu bafethu yayibona lo hayi ngifika hayi ngikhomba uqala nangu hayi
vele wayizwana nomfana wasekhaya yeah leyo nto ayingimkhomba ngithi mengimkhomba hayi wangincenga hayi ayikho soyikhuluma sokhuluma phambili ayikho soyikhuluma amthatha my boys mfaka evenini siye komunye yabona mase ngqongqoza komunye singqongqoze futhi kwenye indlu ukuvuka ama sister akhona yile khuluma kulomuzi yabona hayi ama sister ayakhuluma ama sister akhuluma angisho anginendaba ngimi ngokuthi uzovuka sendlini yakhe siyomthatha futhi ukukhuluma kwenu ngeke kushintshe lutho kulento esizoyenza kulento esizoyenza la vele nangani lalanga ngishawa la nikhuluma kanje vele into yenu ngisaqhuba khona kodwa namhlanje ke nikhuluma kahle imini engizokwenza izinto yayibona lo hayi sithi mesifika nansi iroom yakhe hayi vele usewuzwile kushuthi umsindo akukho vele ukuphuma baleka yezo lo ngoba mephuma uphumela kuthina yezo lo hayi adme vele hey maphuza hayi ndoda amadoda hayi mina body kusho wena hayi mina body hayi be silentuzelo wena malume hayi silandewe hayi abe ngibe ngilengelelwa yiphoyisa so woza ndo kokandoda asami hayi kokandoda asami hayi ubeke futhi ngiyekobona hayi mfowethu socela wena hayi ngani hayi size sigcine ngabanye babili ubabo lonto ama brothers asifike qa hayi bolonto lokhu maphuzu athi mebuza uba hawu starring mfowethu lezo lo yini hayi thabela ebuza ukuthi yini hayi khuluma iphoyisa phendula iphoyisa phuma ndoda phuma nami ngibe ngifuna ukuphendula nami ngithi hayi awuphume mfowethu phuma mfowethu mina mfowethu phuma nje bafethu phuma hayi baphuma hayi bathi bephuma hayi lo munye uzama ukuqasha phuma omunye lo munye uzama ukuqasha hayi genge ngiyakubona ayisizi lento oyenzayo genge yayibona lonto ngoba manje izokuqhatha nenye into yabo lonto woza nje genge yayibona awustariki mfethu woza mati hayi yazi bangena evenini hayi yabona ngoba bese evenini ke manje bonke bahlele evenini bale bengibiza ke manje bangibizele endini amaphoyisa asakhuluma yezo lo ngimi bangincenga babanga lempahla lesikhala bonke bafuna ukukhuluma omunye ubona ukuthi mekukhuluma yena mhlawumbe ngizizwa kangcono omunye ubona ukuthi hayi ngcono ukhulume mina mhlawumbe ngizizwa kangcono so bayabanga manje ayibona ngiyababuka ngithi hayi khulile hayi madoda zinga bafethu la ngilimazi manje mina manje docela la iyasho hayi ngiphethe yonke into yabo lo epolice station ngalintuza yonke into yabo lo nto hayi ngimi ngokuthi angazi ke meniyophika enkantolo niyochithela inkantolo isikhathi ngoba kunani ama video anganani ngivideorize kunama video ngisho ngiqamba mama ngithi kunama video bayinkinga bayazi ukuthi ngundoda yabo lo nto bayazi le bazothesha mina into engizoyenza sengiyohlala efonini ngitshela abafethu ukuthi nisendleleni ngoba bayazi ukuthi phela ngani imali nalo wathi owayethi ufuna ungikwazi kwagwaze komunye bajike bathi mina ukhona naye yabo lonto ngiyazi ukuthi wangikhandela istory mfethu yazi uthi ufuna ukungikwazi yazo lonto thambela imhlophe nagwazana nodwa still lathi mina ngikwazi uaccuse wini hayi ikinkinga abafethu yabo lonto isondo liyajika ke manje yezo lonto hayi lijikile bafu hayi bahambe baye police station bahlale police station bahlale bayobingelela ngakusasa hayi bolona hayi ngomsombuluko ngoba police station bahlala iweekend kwakulesini bahlala bangayi kodwa ngolwesihlanu bayobingelela ngomsombuluko hayi baye enkantolo ngomsombuluko bebe enkantolo ngenxa yokuthi umakhelwane yabona abafana bangasekhaya yabona ngoba kwabafana bangasekhaya nje abafithe engikhule nabo abanye yabona sidlala nabo ibhola nabazali babo futhi
yabo lonto abazali bami yabo lonto abantu nje bangasekhaya angiyimisele nami abanye bayafunda yabo lonto angiyimisele ukuthi baze balinto bagwetshwe baginqise ukuze kunakala izinto labo bagcine befana nathi yabo lonto so kahle ukubathi yabo basabisi ngijatshulisa ukuthi nje bahlale iweekend yonke epolice station yabo lonto hayi kwathi ngosuku lokubingelela ngomsombuluko ngithatha ifoni kama yabo lonto hayi nginyenye ngigibele nami ngenkantolo hayi ngifike enkantolo hayi ngihlale phansi nabo mawabo labazali babo nabo sibhekene nabo abona ngeziqu zamehlo hayi ngisuke ngehle ngenye kuyindawo ekuthiwa G1 ngiyokhuluma nelinye iphoyisa yabo lingicelela inamba lapha emaseleni konye 1 onifuni hayi ngiyithola inamba angilethele ubaba angifake ngibuye ngiyohlala phansi bese ngifonela khona awu nangempela akumasha kanjani ayike ngaphandle emakruku hayi bafithe unjabule efisi awusho mfethu bakhona abafisi laba labantu bakababa lapha ekusuka usibanibani hayi ngizwe isiboss memeza ukhona usibanibani wasemolweni hayi awukhona awufisi amnikeza ucingo ngayibona lonto hayi mnikeza ucingo kamba kanjani hayi kamba kahle mfethu kamba kanjani hayi mfethu khuluma nonjabule starring mfethu yabona ukuthi bafo mekuthiwa ngiyafuna kwenzeka kwangekho ngabe ngiyabafonela manje ngabe ngiyabatshela labo bafethu ukuthi abasebenzi kabuhlungu manje phezu kwamathambeni yayibona lonto manje nabafethu ngeke ngiyenze leyo nto kunina uyayibona yona starring mfethu manje lapho ugesi awukho enkantolo ugesi awukho ngani mina lalela yabo ugesi ngoba ungekho enkantolo bafethu nina nizoshawa ngama remind nonke yabona lonto niyewezivili yayibona lonto ayikho bail enizoyithola ezo lonto namhlanje ngoba ugesi awukho yonke into kumele irecordwe phansi la enkantolo ngoba kunama record kahle kahle umuntu ozonikhipha la imini ezo lonto ngokusula icala ezo lonto so nina ningabuza nalapho ukuthi amabhelini ngingaba umalini ezo lonto bazonitshela abafethu 1.5 bafi amabheli so labo 1.5 nonke ngitshela omabili labo 1.5 nibanike mina ngisula icala liphele nya icala hayi ukuthi nibe ngaphandle ngebheli singenza kanjalo bafethu hayi ase starring mfethu uba lapho khona bakhona mina hayi bakhona mfethu yabona ithema lakhe ithema lalo mfethu engikhuluma naye ke lingenankinga elalikhona elingikhonzile nale elidinwa ilento abayenza ukuthi awu bengayenza kanjani lento kumina yabo ngoze ngizwana nale time ngibe mina time yabona kancane time nangu sibani ufuna ukukhuluma nawe hayi ngibe nginezwe babifuna hayi babe beqala bethuka mama angani bangihlinela yabona kanti uphizima uxhumana nezingane zabo abafuna ukukhuluma bayazi vele ukuthi ma wabo yabona ukuthi nobaba wabo sebebamba ukuthi usekwazi usekhuluma lo mfana yabona hayi khulume nobaba wakhe mfana ufonini hayi bavumela ingakwenza lokho njengoba ungakwenza lokho mfana mntanami kimi nayi timer abafuthi la yabona abafuthi lapho ukuthi into abayenzile kumina yabona engiphathe kahle kahle bekubabhekisa yabona usibanibani uyafunda ke yabona ngoba efunda akumele kuze ngicole izithupha zakhe yabona nami ngibhekile ukuthi kuze kube njalo nami bengithi ngifuna ukubazwisa kancane lento abangizwisa yona because baba wawukhona bangilimazile labafethu kwaze kwasiza nawe baba uyayibona lonto yabo bengishayela into engekho into engingayazi yabo lonto kudlalwa ngami uyayibona lonto hayi no mama manje sebeyaqala lokudina kwabo manje sebeyaqala behlisa umoya ilukuluku ngoba phela mina ngishayela amahhala yabo lonto ngishayela ingane zabo azikho isidingo sokuthi bona baqombele mina mase ngibophe ingane zabo futhi bekumele zingishaye bese ngiyakikiza nami lezo lonto yabo angimele baqombele mina bona yabo kumele bona bazame ukwehlisa umoya bakhulume nami lezo lonto ngoba ngathi bengimtshela ubaba wakho lesikhuluma nobaba wakho lesayidini bengimtshela hayi bayeka abafazi uyabazi labafazi yabo lonto hayi ke kube ukuthi ke
Oh 1.5 ikhanda lento ngiyabatshela nala lo mawabo tsawe ma into ezokwenzeka la nizobona ngeke bayithola ibail ngoba ugesi ungeke enkantolo lizohlehla icala yazo lonto 7 days bazobuya mase beninikeza ubail baye Westville yazo lonto bonke ake asikho isiboshwe sizophuma ngoba ugesi ungekho ngiyanitshela hayibona manje ke Njabulo 1.5 mfana uzokwazi ngempela ngani mina imini engizobakhipha akanye baboshwe mina ngine-right futhi nginegoli lokubakhipha ngoba ngila nje ngoba ubona ngila namhlanje angibiziwe la mina yabo leyo nto angibiziwe la ukuthi nje ngikhulumisana nabafethu ezo leyo mase ngiyabakhipha yabo hayi ngoba ngiyazi ukuthi nini amabheli ngaphethe ukubakhipha yabo leyo nto hayi ke bezeke 1.5 okasibani bani 1.5 okasibani bani 1.5 okasibani bani hayi ize ngamaso manje Njabulo mina mfana wami manje bengithi anginalutho bengithi ngizoqala ngikhiphe lo munye mase ngiyazama ke mase ngiphinda ke ngiyabuya ngizokhipha lo munye yebo lona ngithi hayi ayikho inkinga ma vele ngingamkhipha lo munye ngasala lo munye sibuye sibone uthafana mi ngiyacela ngathi ngiyayidlalela olithi yebo lona vele ngizobakhipha bonke hayi khulileka mawami ayikho into esizokweleta la yona hayi khulileka ngizothatha yona eyalo yedwa ayikho inkinga ma yebo phela sicindezelani mawami yabo nami nje ukuthi ngibathi ukuthi babheke yebo lona bese hayi siyangena sihlale phansi silinde enkantolo hayi babizwe bese bangena hayi bathi mebengena hayi abakhuluma lutho bona khuluma enkantolo kuphela bafana azikhulumela kancane into ongayizwa bezosebenza ngotolika uthi hayi icala liyahlehla lehlehla la usuku lokuthi nizobuya ngosuku lokuthi kuyona lenkantolo ibheli ayikhuluma indaba yebheli awayikhuluma indaba yebheli ugesa wokho thiwe bathe mebephuma bekuthiwa abaphuma phakamisa isandla hayi ingikhombe enkantolo hayi ngisuku hayi ngichaze hayi kwesi inkantolo la labafethu abaseshe amaphoyisa siyasiqhatha yabo labafethu sayikhuluma lento kusho ukuthi ngangibekeka isandla nami sidakolo utshwala ngababopha sayikhuluma lento bangikhokhela yabo lonto bakhokha umseshi ngamtshela ukuthi sebengikhokhelile yabo lonto umseshi kodwa sengithi ngiyezwa namhlanje ngolesihlanu ngizokuthiwa ngolesine bangenelwa amaphoyisa abaqoqa bonke amaphoyisa ayahamba nawe yabo manje sengazi ukuthi mina ngangiba kulento imali yabo manje ingakho ngizela ngithi ngizosho manje ukuthi hayi sesayilungisa thina lento ezo lonto ngizosula nje lento icala hayi mesithi inkantolo okay ayikho inkinga ngenxa ukugesa awukho yabo lonto izobadedela siphume kodwa le date abanikezwe yona yasenkantolo sesizobuya ngayo sonke nami ngibe khona yazo lonto sesisulaka icala ayibo lonto khona le inkantolo kodwa okwamanje iyasidedela sibuye hayi siphumeni sonke ke siphuma sonke hayi ufuthile wena phaketheni ufuthile mina ephaketheni hayi ngoba siphuma sonke bayajabula ke ayibo lonto bayajabula bangaka lo ozalwa leli time umfana ayibo lonto aphinde yena angiphuthi 100 khona noma wakhe la uma ukuhlala kwenye indawo yabo kodwa yazi i-time yakhe ehlala emolweni yabo lonto futhi olili lakhe limuphi imali uyena uphinde angiphe hayi starting mfethu hayi sabanephutha bafu siyabonga bafu yabo lonto hayi laba abanye ke babonge yabo lonto kimi mina idrink andifuni drink sebezothengelwa mina phela mina ngifuthi yabo lonto hayi khulileka starting mfethu hayi khulileka hayi madoda hayi meseni grant yabafethu hayi ngiyathokoza ngokuthi senigrand Injabulo futhi sicela futhi ungalenzi iphutha futhi yabo lonto mfethu mina ngizokugibelisa yazo lonto bayinikela manje into yokubhema uzoyithola sokuthengela futhi into yokubhema hayi mina nisho njalo ngiyobona ngani mina yazo lonto ayikho inkinga bafethu hayi
sihlukane kanjalo-ke siphinde sibuyeke sesibuye sesizosula icala yabo lonto hhayi sekusula icala yabo lonto hhayi yabo lonto hhayi kuphele kanjalo ngoba namanje abafethu nje esizwanayo yabo manje umbuzo uthi bagcina betholakele nabantu okuyibona ababebamba inkunzi abantu ababebamba inkunzi-ke lezo lonto batholakala yabo lonto abantu okuyibona babamba inkunzi ngalesibhamu ababamba ngasenkunzi lezo lonto inkinga-ke labantu kulabantu ababamba khona abantu laba ababefike angazi noma abakamkhoyana noma abakamakotini la bengebona bala yabo lonto yabo bathi noma betholakala sekuthi sekuyazi osibani bani abenza ukuthi kodwa asikho isinyathelo esithathwayo yezwa kwajeza umuntu wrong yabo kwajeza umuntu wrong okay yayibona enjabulo bafu ngifuna sikubalule lokho konke lokho kwenziwayo ukuthi wena useyidakamizweni ungathini ngobungozi bokuba seyidakamizweni uma useyidakamizweni konke okubhedayo kusolelwa ngawo ngisho kuthiwa kugqekeziwe umuntu oqala osolwayo and abantu abangangena eyidakamizweni abakwazi lokho ukuthi uba isuspect kuyona yonke baba wacishe wafa ufela into ongayenzanga kodwa iququ noma umzondo usuke ekuthenini wena udlidakamizwa kungaqali webaba yabona ke lokho yabo ukuthi eyimodla idakamizwa ngazi ukuthi unesinyama yabo lona ngazi ukuthi unesinyama ngoba kungaqali yabona ngizokutshela nje le story esixoxa ngigcina ngishawa yabo lona ngento engingayenzanga ngenxa ukuthi ngidla idakamizwa lezo lona omunye uma wayengifaka emsebenzini yabo lona ngisebenza ngiregistiwe emsebenzini ngiyasebenza kahle lezo lona ngithi ngisemsebenzini ekhaya kufika abantu yabo lona iforum yangasekhaya kuukuthi kwenye section ekuthiwa isemaromeni ngoba ifika la le forum emolweni bafu kugqekeziwe esikoleni lezo lonto emaromeni kwathathwa ukudla yayibona lonto kwantshontshwa nje esikoleni yayibona lonto theme ngitshontsho kulesi sikole yabona lonto shuthi wena mfethu mengitshontsho kumese indlela ekutholakala ngayo kubanjwa umfana lezo lonto lo mfana utholakala nokudla kwasesikoleni lezo lonto ayokudayisa okunye ukufihlile endlini yakhe yezo lonto utheme ebanjwa lo mfana lo mfana amesane athi izinto uyinikezwe yimina hawu yezwa lonto labantu bafika ekhaya bazofuna le forum ifika ekhaya izofuna lokho kudla ithi mayifika ekhaya iyafika angikho emsebenzini uma uyayitshela hayi ingakholwa yezwa lonto uma ayitshele ifuna ukudla ke manje ke ukudla kwesikole ifuna ukusesha hayi uma ikinga ngasesha hayi mfethu ingene yenza ubuhlaza ingene wonke amakamera yezwa lonto ize iye emabhredini lekulento uzokhona ukudla ilento uzukudla yabo lonto because ibheka lokho kwasesikoleni yezwa lonto ibheke noma cha ngiyabheka yonke indawo yabo ngisho wo-swimming board yabo ngenxa ukuthi uyazi vele uma khokudla la yabo lonto ayibheke hayi mase behamba bagcine bengakutholile ekhaya yabo lonto bathi mebephuma mase bethi kuma mefika yezwa lonto nizame ukusifonela yabo lonto hayi manje inkinga abayishiya inamba yabo lonto hayi bahamba hayi ngempela kutambama ngiqhamuke ekhaya ngifike hayi mengifika ngizuma ijabula nje ebonke ba relief yabo lonto uthi uma ujabula singafika ekhaya yabo lonto labantu bangangithola ngaphandle ngoba ukube bangithonile futhi ubone ukuthi mhlambe into ezokwenzakalisa yes ngoba eyasemaromeni futhi ibulala ngisho ukubulala yabo lonto and akukude nasekhaya emaromeni hayi asichaza kuma history athi hayi kufika abandla kanje bathi wena kuthiwa kanje mina ayikho lonto yabo lonto athi uma serious nje mina ayikho lonto manje cela sibafuna batshe sengikhona hayi umana ayebhili number kanayo ngifone ngithi ngicela sifonele umalume khona inamba yomuntu anayo because khona enye ibhuda eyayikhona lapho uma athi meyichaza ngathi mina ayishosho iyazona no uncle uncle unayo inamba leyo bhuda hayi ngifone uncle siyithola inamba uncle ngithi sicela abafonele abatshela ukuthi ngithe sengikhona bese abafonele uncle ngempela hayi abatshele hayi kuthiwa ngilinde angibalinde yayibona lonto
ngiba lapha emolweni iforum isiceme lesiceme isine forum yazo leyo nto kodwa wonke lama forum abambisene yazo leyo nto I know of axhumana ngabo yabo wonke lama forum yabo leyo nto so ngasekhaya kuniyanga ngasekhaya yabo leyo nto futhi ithe mesinyuka ke le forum iza la ekhaya ize kumina ngoba kuthiwe sengikhona imesane ihlangane ne forum yala ngasekhaya hayi zip madoda hayi ichaze le forum uthi hayi 1 no 2 no 3 no 4 no 5 no 6 mase le forum ngasekhaya no phela anayi right yokuzoyilandela yokuthi imesane ningene la nidlule thina nize niyolanda umuntu la ithi into nina qhamuka nize la kuthina nisichazele thina mase siyahamba siyolanda umuntu wethu sibuye naye hayi ukuthi nina nenze kanjalo hayi caca ukuthi okay sekuzokwenziwa ngale ndlela le yeforum yangasekhaya esho ngayo hayi ifike iforum yangasekhaya vele ngiyilindele yebo lo nto hayi ithi mayifika hayi bakhulumeka hayi ayikho inkinga problem vele bengilinde yona yebo lo nto hayi asambeke hawu hayi Njabulo manje inkinga kunomfana othi wena wamnika unesho nesho ngempela sawuzazi lezi mina yangizazi malume lo mfana kahle kahle mhlawumbe ukhuluma ngomunye Njabulo sibaningi phela yabo uthi hayi wena uzathi to starring hayi mina hayi ngeke hayi mhlawumbe nasekhanda kasi hayi thi waya ke sambeke Njabulo uright kithi mina hayi kuleka manje right yabo lo nto hayi sala kuleka yabo lo nto hayi siphumisa hayi sehle le forum mihambe ngibuza forum hayi Njabulo khona sokusiza yabo thina sitshela iqiniso yabo lo yabo khona sizoba nendlela esilungisa ngayo yabo lo ngoba laba bantu hayi bahlazi yabo lo iforum ngasekhaya abantu bangasekhaya ngoba ngisho ukuthi bangikhonzile nje yabo lo because angena umuntu ohlupha yabo lo ngasekhaya so nabo bayathuka ukuthi hayibo yabo lo Njabulo yabo lo nto isho khona sokusiza hayi nayibuye angathi uyahlanya lo hayi sazi siqhamuka nje yabo ngiyakubona isquad lasa la ebaningi ukugcwela hayibo egcwele nje ezolona hayibo sithinga ngempela yabo hayi mengiqhamuka ngimbona umfana uthi hayi nani umfana yabo othi mina hayi umuntu engimazi yabo lo umfana engimazi hayi ngitshela ukuthi ngenxa sibaningi Njabulo hayi mhlawumbe uyaphambanisa uzosho ukuthi hayi bo angisho lona yebo lo nto ngiyinika lokho nje uzothi hayi angisho lo mina yabo ngiza mina ngiqhamuka sengiyasmile ngiyaqhola ngeqolisa awukanti hayi uzobatshela ukuthi hayi akasho mina yabo ngoba yikho nje into yakudlalisa ngithanda hayi bo lo nto ngithi bengiqhamuka hayi bo hayi gamela lo mfana yabo lo nto hayi bo hayi yini yebo lo nto abethi le mfana athi hayi starring hayi ijampile first zikhiphe first impahla first starring lezi wanginikeza zona mina sengibanikile hayibo mesane ngihleka yayibona ngihleka hayibo ngithi mangihleka hayi kube khona elinye itime manje ezwa lo nto hayi elifakapi uthi niyezwa kunamuzwa kufana ezwa lo nto cha manje lifuna ngishawe nje Thembi hayibo mfethu uthini hayi starring guys keep it yabo lo nto mina lezo kunikeza na sengiyikhiphile leli thama mesane libona ukuthi hayi lento ngiyayihla leli thama lifuna ngishalo mesane hey uyena lo ya umfana mase yavo yebo uyena okay madoda senimzwile umfana qedile umfana nanga wena ziphi impahla hayi baba ngizazi impahla ngihlanyela hey wena ziphi impahla yazo lo nto cha sikadlala nomfana yebo lo nto babu labangani bakho labantu uhamba nabo nale muntu ethi namba ngayo ezo leyo nto hayi sengibuzwa yile ubaba lokuthiwa amahasi yabo lo nto bahlasi yabo lo nto thi baba we baba ngazilutho phese uyaqhuqhuqhu ngihlalisa ithi fona mangasekhaya hayi wo imali wena mfana uthi impahla unikezwe lo kade yini izathu hayi asichaze izathu hayi kushuthi lana kade ngiphuma emaroom ezantsi abokho khona izengeza kwesikole emngini ngiphuma ukuyobhema ebusuku ngitheme ngibuye ebusuku ngidlula ngasesikoleni ngabona ostarring bentshontsho esikoleni bebebathathu behamba ngemoto
ezo leyo nto bentshontsha ukudla kwesikole bekulayisha emotweni uStali ngiwabona ukuthi sengimbonile ngiyambona uyakubulalisa lo muntu ngiyamazi ngenxa ukuthi uthe bengenayo imali wasekunikeza okunye kokudla wathi nami sengiyoyidayisela lezo leyo nto ngingasho ukuthi ngimbonile nami uzwa kumfana uqedile unamanga ke lo mfana lezo leyo ngipha abangani bakho ukhipha ukudla kwesikole hayi ngibezane bathe bese ngishaya bese ngithi hayi bobaba ngisacela ningibulaleke manje phambi kwakhe anganile inhloso wena yabo leyo nto ile inhloso yakho ufuna ngibulawe uyangibulalisa ayikho inkingi ngibulaleni ke bobaba phambi kwakhe yabo leyo nto hayi bangithi hayi baphinde bathi bangasekhaya hayi imani yabo leyo abafuna bangasekhaya ukuthi la lefuna mehle nami emaromeni ngoba kubuyo futhi bayazi lezo lonto abafuna hayi mase ithi for indaba yini wena uthi unjabulo kuphela wabona unjabulo kuphela angani wababona laba abanye bana babanye ithi angibazi athi angibazi bhala yini wazi unjabulo kuphela lezo lonto hayi leli thama liplokethe leli thama lithi ufuna akanina nifuna sathini umfana nifuna sasakuyena nifuna sasakuyena ngoba phela uyasho umfana ukuthi uyena laba abanye akabazi yini ke manje angimele azayisho umfana yebo lonto yabo yini angimele azayisho umfana yabo musala ukudlela ngomfana nanga umuntu yini uyabasaba labangani bakhe abanye yabo lonto yibi le moto enamba ngayo yabo hey fike nomali wayakuthi ubona ngingabuni ezuma athi mefika umayi azokhuluma nami ukuthi hayi ma hamba nje la yabo lo hamba nje la lento ungafuni ukubuka lento hamba kusho mina tshela uma ngithi hayi hamba ma la ungafuni ukubuka lento hamba ngoba ukhona ubaba ukhona umfana kabhuti wami lo mncane khululeka hamba yabo lo hayi hambe olide hayi ngishaweke ngaleyo ndlela yakhe hayi kuphinde kuthiwe no kube khona nje ithame lithi hayi lo nangodlala ngathi likhomba lo mfana wathi mina so nangodlala ngathi ngeke athi yilo wazi lo kuphela kulaba abantu ngeke lo khona into ayifihlayo udlala ngathi madoda udlala ngathi lo muntu hayi kube khona ithama the time asuke ayo sinqomqomo wodwa eceleni the time esasinqomqomo amshiye yedwa umfana kube khona ithama lithi likule forum ngasekhaya wena String yamsaba ndo mina hayi yamsaba mshaya yabo ngoba lisho njalo vele yafuthi hayibo lo and vele basamshiyela ngisuke ngiyakuyela hayi fast yabo samngishaya ayibeze hayi sambeza hayi sus bengilamula hayi leli time leli lifuna ngishawa yabo lo so uyasithola wenzani yamshaya hayi cha leli kade lingikhuzela ukuthi hayi ngeke likhomba lo luthi wena usijwayela ubajwayela kabi yabo obenze ilimi hayi nalo lingishayeke lithi yabo angibahloniphi ngibenze ilimi angibahloniphi hayi ngishaweke hayi ngixolisa hayi bese beyangiyeka hayi athi suke mfana ngiyabona boba ubona ngoba ngimsaba mina ngamqambela kanjani amanga ngimsaba hayi naleli time elinyeke elilo lifuna ngishawe liyasho hayi yabo mfana lo uyazazi izinto yini uyamvala uvala umfana umvala ngenduku uyamvala hayi kanti ngenhlanhla uzomeze leqhamuka amaphoyisa iquantum hayi neliqhamuka iquantum hayi kwenzakalala hayi chaza story hayi ubani unjabule stari hayi mina hayi ngithatha ngifake iquantumeni emaphoyisa nabo so yaziphi izinto kokudla kwesikole kithi mina yebo baba ngikwazi ukudla kwesikole yabo lo so hayi bu ungane ukudla kwesikole kutholakala kithi mina ekutholakala ukudla kwesikole kodwa kutholakala ngami kutholakala kuba nanga umuntu ekutholakala kuyena ukudla kwesikole ba othi ukunikezwe yimina so ya was na kokudla kutholakala kuba ukudla hayi kutholakala kumina ngena la hayi ithama la blocket la mase lahlala leli ithama likade lifuna ngishawa yini ubosholani manje ufana
ngoba phela nangu nasi isikhangi ushilo umfana yini uboshola Kuthiwa engakudlanga naye lo kudla. wathi kuthiwa nje hayi baba stolen property utholakale lokudla lento yokwebiwa tholakale lento yokwebiwa sivalelwe naye hayi sebeloke manje beza kumina ke mawindi lezo lona hey yabo ukumthinte nje uzobona hayi police station kufunakala lokudla kwesikole ke police station hayi angikwazi hayi Ushawe police station manje. yebo amaphoyisa ke manje yebo lo thiwe umshana athi umshana kumina ashawe Bulala lo mfana lo. ashawe hayi athi usiyeka amaphoyisa kancane hayi ngimncengeke manje sengiyamncengeke manje sengiyazehlisa ngoba siyashawa ngendlela yayo manje police station ngithe Senishawa ngendlela ehayi. bro wami ngiyacela mfethu ngisacela ke mfethu ungitshela ukuthi ukephi ukudla kwesikole ukuze mina ngizokuvuma ke ngihambe ngikhipha namaphoyisa ngoba manje kubuye ukuthi kumina bafu kuyafa uwazi kahle kamhlophe ukuthi akukho kumina mengivuma ngizobulanda phi mfethu uyezwa lona uyazi mfethu ngiyakucela bro wami ngiyakucela mfethu hey yabona manje ngiyamcela ubona afuna ukulowa iphamisa la ibhekele ngithi ngakhuluma ayibhekelele iyakhuluma ayibhekelele yabo ukubona umuntu uthi vele awumsabi uyingane nokuba ingane siyabo lo ayabuya futhi amaphoyisa shayisela somoya ngithi sashaya qha awubona ngithi ngiyagobasho ngebhoots ayishawo ukudla kwesikole yabo lo hayi yena meshawo ayishawo kancane baba kulesifuba baba ukuthi amzwele ubaba amleke yazo leyo ngithela umfana lo udoti athi sisuka baba bonke hayi ikhiphe lokudla ayikho inkinga abafana bami yazini ngiyonifaka emaseleni manje ngiyemaseleni kugcwele the yabona ke benifika emaseleni ngifuna iboshwa zimtalabhe bafana bami ngifuna ukumizwa likhala singala e-office hayi ihleke kancane Uyazwa ngithi ngale kusekhaya. inkinga ngiyemsebenzini kumele ngiyemsebenzini kusasa yabona hayi hamba baba uyozivulela hayi nje mevuli baba hayi singene sesavula lapha ngaphambili abethi hayi yazi started kusasa ekuseni bese sithola umseshi kusasa ekuseni ngizokhuluma lonke iqiniso Hawu. yabo bese sithola umseshi kusasa ekuseni Yena uyaphakamisa nje. indlela awuthothi ngaya uyimpatha indlela awuthothi ngaya Akumele umthetho. uthi mase ethole umseshi hayi ngiyithulele avula uba singene singene eyovali ayisebenzazi ngibona awudoda eyifanele usuka ngapha doda eyifanele mina la ngempela amakrok yabo lo ngimhlebele ndoda amadoda ayike angazi ayizolona zizokhala yabo manje imana ke bima uzoshawa ngoba phela kuzoshawa wena manje ubaba ushilo wathi ufuna ngoba noma ungakhala ngekeze uthe ufuna ukuzunga le awuzokhabalasa imali labo lesifuba sakho nje sikushayayo hayi sophela hayi usuka ayisholo yena eyoshaya idrill evimba baba hayi sorry baba abuyi baba yini man hayi baba ngicela ukukhuluma iqiniso khuluma yini hayi baba umfethu kahle akahlange akazilutho akazilutho all to find out webhodi if umuntu ohlangene nalomshana yilo baba Ngivele ngabona. uyikhanda lifura Angivele ngabona. Ezwa leyo. Ngivele ngabona. Manje babefuna ukubulala into ongayo. owayethi owayefuna ngisho uyena ababentshontshe lokudla nalomfana ezwa leyo nto hayi yedwa nabanye so yena waba umuntu ozomguide umfana ngoba usebanjiwe kumele alebe khona nje imgadile umfana yabona Angafa. yes nokuthi angashawa yazo leyo vele ifura miyamsaba lo baba yabo wena ohlonishwayo kufura uyena vele uyikhanda yazo leyo nto kanti uyena lo baba yazo leyo nto yabo sengithusa ukuthi mina ubaba ngemhlonipha kanje yazo leyo nto ubaba ngemhlonipha kanje ebazi kahle lo baba ukuthi angimini uyazi kahle akasenzi nendlela ke mhlawumbe ukuthi ngiphunyuke ke mhlawumbe ke ukuthi bayangiyeka ke mhlawumbe ke
yezwa leyo nto uzomesane uzofuna ngishawe ngithi mina hayi suke besikhipha amaphoyisa esifaka evenini awasasibuyiseli nase-office ukuyozwa ukuyothi e-charge office yabo leyo nto ukuthi achaze ukuthi hayi usechazile umfana iqinisa basibuyisele e-charge office basifaka evenini hayi singena evenini naye lo mfana akaboshwa sesingena naye evenini siyathi manje sibuyele emuva hayi mesibuyele emuva hayi baqale ngami bashiye mina ekhaya hayi baba kanjani ningishiyelani baba ngoba phela mina ngifuna siyolanda lo baba ngifuna ukumbona eboshwa yezwa leyo nto ukumbona yabo leyo nkingi kwathiwa hey ukanye umsebenzi wethu samaphoyisa yezwa leyo nto yabo ungafuni ukusenza umsebenzi wethu wena sokushiya la yasala Usushayiwe kodwa manje. yezwa leyo nto sengishayiwe manje kwabona amaphoyisa nawo angibulele ngenduku yezwa leyo nto inkinga ngeke ngikwazi ukuwablame wona because nangu umuntu othi mina yezwa leyo nto nenye ifura hayi ngakusasa kuse ngakusasa ngihambe ngemsebenzini ngibuye ntambama yabo leyo nto because uma ngathi ngifika ebusuku hawu bakuthethelele futhi yabo leyo nto wema bangidedele yabo leyo nto yini manje hayi la police station siveza sha yabo angimtsheli phela uma seze safakwa emaselini kwasiza ukuthi yabo leyo cha ngithi nase police station siveza sha kwazi wakhuluma iqiniso lo mfana ngoba besishawa sobabili yabo leyo nto hayi uyela nosibani ba yazo leyo nto i-time abantshontshe lento hayibo leyo nto athuke noma ome uthi awu lo muntu kade kuyena nobani yakade benentuza amakhabethe lentuza namabhakede okudla petrolula benza yonke into kanti umuntu uyazi yena ukuthi wenza bonke labantu ahamba nabelimi yazo leyo nto uya act yabo leyo nto mina hayi kunjalo ke yazo leyo nto hayi ngakusasa ntama sengibuye emsebenzini ngiye ngqo iforum vele ihlangana njalo postini ngiye kuyona iforum ngabona madoda kamba kahle abakudedele hayi sebengidedele madoda yabo leyo angayenzweli bafuna umuntu otshontshe lentuzana uthi uba ngisacela ngenzele ifavor msala kuphinde kuhlanganise umphakathi uhlangane umphakathi yazo leyo nto utshele ngoba kade kugcwele la umphakathi ungibuka yazo leyo nto ukuthi mina ngihambe ngaqhaqeza esikoleni ngawuntshontsha ukudla ngoba wonke umuntu ukhala ukuthi lapha kufunda ingane yakhe yazo leyo nto ingane azinakudla ayikwazi ukufunda ingane ngoba azinakho ukudla ngoba khona ingane ihamba emakhaya engadleli yazo leyo nto imini engitshontsha ukudla ayibo leyo nto angikhipha ukudla ngincengwa abantu ngiloncengo bafethu ngikwazi ukudla yabo leyo nto ncengo mama starring ingane ayikwazi ukuya esikoleni ngiloncengo bafethu yabo ngisacela ubize umphathi niutshele ukuthi ubaniwe ontshontshe lokudla yazo leyo nto ngoba manje sengithi angimine ngitshontsha ukudla ubaba ubani otshontsha ukudla nalo mfana kade bebe la bekhomba mina ibona ke abantshontsha ukudla kwesikole ngisacela ubize umphathi so starring yake nje leyo yini manje bafethu uzomesana uzohamba emhlabeni ayidlali yanto awu madoda Futhi ngiyadlala mina. Ngisho kanje so ayidlali uzohamba emhlabeni ezo leyo izonquma yabo leyo nayi bafowethu sibenisho njalo kodwa mina bengingasabi ezo leyo bengingasabi mina ukuthi ke uma ukuthi alifuni ukungisiza it's fine ezo leyo it's fine kodwa ibhlungu lento yokuthi la ngizogcina kwazi ukuthi mina ngantshontsha ukudla kwesikole kwasemarumini ezo leyo because ngifundile kuleya primary ngiyakwazi ukuthi ukudla kwalapha kuwusizo kanjani yebo leyo nto yabo manje and futhi kade indlela lesekwenzeka ngayo selo ngincengwa mina ngincengwa nawo mama yabo leyo nto uma Engathi awunazo ezo leyo nto ukuthi hayi buyi ingane zethu ayisakwazi ukuya esikoleni yabo leyo nto ngenxa ya 1 no 2 no 3 yabo leyo nto yabo manje uzobe ngazuthi mina angizweli ingane ngoba mina sengadlula e-primary yabo leyo nto noma kungekho wasekhaya ufunda khona yabo leyo nto yabo leyo nto futhi ngumuntu mina oselfish oyicabangela yena yedwa yabo leyo nto yabo ngiyacela nje nizame hayi bangichithe kwathiwa ngeke Ayiyekulenga ayiyeke nje yabo leyo ngayiyeka
yabo lonto esengishola ukuthi wena bhuda yami yabona i-drugs lelethi libhemayo efithi uthatheka kancane ngalendlela and futhi uhlezi uyi-suspect yabo lonto uhlezi nje mfethu nonke umuntu uvela akholwe makuthiwa into yenziwe wena I don't and futhi nokushawa kulula ukushawa kwethu yabo lonto uyazi ushawa noma ungenzanga lutho uthola ukuthi umuntu uyakusola athi mase thulitha kuwena angasiboni isidingo sokuxolisa athi vele nawe uyisela kade wawuntshontsha ungabanjwa inyembezi zabantu lezi ezidala ukuthi kube nebhadi ngicela sengikushaya kanje uyayibona lonto isidingo sokuxolisa akasiboni yazo ngoba ekushayile nje inyembezi zalaba abanye okade wabantshontshela ungabanjwa wenjabula uyayikhumbula indoda wathi ushawa wayiqambela amanga ukuthi akubuyanga leyo ndoda mawususenkingeni ukuthi ongenzeka mhlawumbe ukuthi imvelo isiyakhokhisa ukhama bhuda yami hayi yona phela ukuthi yabona mawususenkingeni lento yona ucabanga ucabanga into ezokukhipha kule nkinga manje uyayibona yona ukuthi yini engangikhipha la yabo lonto yena lo muntu engangiqambela amanga wena mfethu leyo nto ibuya ukuthi mhlawumbe ngihleli yabo lonto ngingedwa noma ngibuka umuntu eqambela omunye amanga yabo lonto because into eyenzakala nasemaphareni leyo yabo mengibuka umuntu eqambela omunye amanga iyabuya leyo nto ukuthi yabo uthothi mhlawumbe ngifuna ukublame lo oqambela lo amanga ukuthi lo mfethu wadlala waqhatha umfethu befethu yini lento ayenzayo yabo lo kube khona lokho ukuthi nawe starring wakwenza waqambela umuntu amanga yezo lo yabo lo washaya umuntu acishe bamshiye equlekile umuntu wazofelwa izinto zakhe umuntu yabo lo wena yini yayikwenza ukuthi uqambele lo yabastard amanga yabo lo yabo ngoba manje usufuna ukublame lo oqambela lo amanga yabo lo futhi nawe usuqambela amanga kumele ukwamukele khona kunzima phela ukwamukela yabo lo kunzima ukwamukela uqanjela amanga kodwa wena mfethu ukuthi lento ngeke ngikwazi ukwamukela ngeke ngikwazi ukwamukela mfethu ngoba nami okwaleya ndoda ngiyayisola yabo lo namanje ngoba ngiyazi ukuthi kwayona leyo ndoda ngiyazi bengahlangana nayo yabo lo ikati negundane wasuku utshani ngingazi kahle ukuthi ikati futhi ingangibulala lokungibulala lo ngiyakutshela ingangibulala lokungibulala yabo lo ngoba indlela yashawa ngayo bafo yashiwa futhi iqolekile and okubuhlungu ukuthi mina ngeke ngisayikhoma yabo lonto mhlambe yona isengangikhoma yabo lonto mina ngeke ngisayikhoma kodwa ke phela ngangingahlosile yabo lonto mhlambe nayo mayibuka la isiyongixolela yabo lonto ngiyaxolisa kampela mfethu yabo lonto kwakuyiphutha yabo lonto yabo lonto kubaleke ngani emphakathini ukuthi kube neforum emphakathini ngani imbengani khona yonke into inobuhle nobubi futhi buningi inabo kububi bayo lobuhle inabo mfethu iforum iyasiza yona sometimes ngoba isuke igade umphakathi yabona yona igade umphakathi ekutheni ungalahlekelwa yabo lonto ziningi izinto ezigadwa iforum yabo lonto ikuthi namaforum ashiyana yabo lonto khona iforum ethembekile yabo lonto iforum engempela ehlose ukusiza umphakathi because abanye abantu bake bajoyine izinto ngokufeza izinhloso zabo yabo lonto beneyinhloso ezithize yabo lonto so sekungashiyana ukuthi iforum ama-members aleyo forum yabo lonto ilento uzani iyodwa inhloso iyodwa ukuthi nje silekelela umphakathi size umphakathi yabo lonto sibe nobugebengu emphakathini inhloso nje uthothi inhloso nemember ukulwa nobugebengu yabo lonto lapho ke hayi angifuni uqamba yinhle ngoba iforum isize ekuthenini izinga lokweba yabo lonto liyehla yabo lonto ziningi izinto lento zayo because nenkinga zomndeni mhlawumbe ngiyahlupha ekhaya yabo lonto iyakwazi iforum ungenelele into enjalo uma uthi uyobika kwiforum ukuthi inangi inenkinga
kanjabulo yezwa leyo yabo leyo uma uyobika mhlawumbe ubaba yabo leyo nto mhlawumbe ugcine ushaya uma yabo leyo nto ngenxa ukuthi iforum inobaba yabo leyo nto uyazi uyobika mhlawumbe kube khona amadoda azokwazi ukuthi abuye azokhulumisana ne-time ukuthi hayi ndoda amadoda u-1 no-2 no-3 hayi awukho right yabo leyo nto uwena okumele uvikele lo muntu yabo kahle kahle uwena okumele uvikele leli khaya yebo leyo nto uyeke lento ukuthi lokuhlukumisana nomuntu esifazane yebo leyo nto yabo iforum ikhona elentuzane abantu iforum ukuthi yenze yonke lezo zinto lezo yebo leyo nto ulento bese kuba ukuthi iforum wena mfethu ikibe budedengu uthothi enye mhlawumbe ayisaphenyi ngendlela ukuthi usibanibani okwenzile ukuthi ngabuyela ngempela yini wena ugcine umuntu useyathinteka yabo uthintwa iforum yabo leyo nto only to find out akuyena ngempela owenza lento yabo leyo nto kodwa usethintekile lo muntu yabo leyo nto kabi futhi kabi yabo leyo nto ayikho right yabo leyo nto okuyiforum kodwa yini kumele yenziwe iforum ukulekelelana mhlawumbe namaphoyisa ngendlela yokuphenya right ukuze kugcina umuntu kunobufakazi bokuthi ngempela lento uyenzile nanokuthi kunale nkolelo ukuthi icala umphikwa so uma kunento ekuthintayo noma ngabe umuntu umqambela amanga uma efika ethinta akayazi kunale nkolelo ukuthi vele icala umphika yes vele phela iyonto eqhatha yabona leyo nto iyonto esiqhatha nenduku kakhulu thina siphinde futhi sizoba yisebenzi kuthiwa silibamba lishisa lipholile esandleni hayi awushawa uthi hayi vele ngibamba lishisa lipholile esandleni hawu namanga mfana wami namhlanje uyalidedela yayizwa leyo nto iyonto esiqhatha kakhulu nenduku leyo ngoba vele abantu uza kuthina vele azi ukuthi vele uzophika yebo leyo nto so ukuze kumele akushaye yayizwa leyo futhi akushaye ngale ndlela ukuthi kumele kuze kudule yena ukuthi hayi indlela esengimshaye ngayo ukube yazi lento ngabe useyikhiphile yayibona leyo nto yabo kuze kubone yena ukuthi awuyazi indlela asekushaye ngayo so yayibona ukuthi awuyazi lento kodwa ayikho into azoyisho uxolisa yezwa leyo nto uzokuyeka nje yezwa leyo nto kodwa kunendlela iforum yangasekhaya esebenza ngayo yasemulweni yangasekhaya ke ngiqamba manga i-right kakhulu because yangasekhaya iyenza sure ukuthi iphuma nobufakazi yezwa leyo nto manje ikuthinte kumele ikuthinte seyiphumela izinto eziwubufakazi ukuthi ngempela uwena ngempela nasi stofu usitshontshile kasibani bani yebo leyo khiphe ezinye izinto yebo leyo khiphe ezinye izinto ehamselana nalezi zinto yebo leyo bese kuba ukuthi isikunikele emaphoyiseni nobufakazi yebo leyo noma isibiza amaphoyisa sebukhona obunye ubufakazi yazi leyo amaphoyisa asezohamba eqoqa nawe obunye ubufakazi engangokuba inane office ngisho police station yazi leyo nto indlela esebenza ngayo yenza sure ukuthi ayikushayi ngaphandle kwelentuzane wena mfethu kweproof yazi leyo nto yokuthi uwena owenze leyo nto yabo leyo nto indlela eyangasekhaya esebenza ngayo yabo leyo nto and futhi ayimesane ukuthi mosha ukuthi uzomesana ushawe nje kunendlela abakuphanisha ngayo yabo leyo nto ukuthi mhlambe imvu ngoba mhlambe simember forum siza kuwena mhlambe siba u20 noma siba u10 esiza kuwena yabo leyo nto ukuthi uyahlupha yabo so mesifika kuwena ipunishment yakho mhlambe 10 imember nemember imvu eyinqeni yazo leyo nto mesiba u20 yabo leyo 10 sonke yazo leyo nto yabo uzulala phansi hayi ukuthi manje ushawa hayi kushaye kanjalo ushawa nje ngendlela yazo leyo uya discipline nje kahle ngendlela khona indawo ipark la udiscipline khona yazo leyo iyaziwa yabo leyo nto ey'nkulumeni zakho uhamba ufake ijoza khuluma ufake ijoza sahamba sayojoza imoto kuphi iqhamuka lento yakho yey'moto nomtshotshwa kwey'moto imoto-ke mfethu hayi abanye abafethu yabo leyo nto engikhule ngazwana nabo yabo leyo nto abawu-accuse esisafuna ikona kushuthi lapha emulweni-ke la esihlala khona kuseduzane namajalidi yabo leyo nto so lentuzana sihamba semajalidini yabo leyo nto mesifika emajalidini vele mina ngibafice kuwona bekuwona lo mkhakha yabo leyo nto futhi ngelinye ilanga bangithatha mebe ngithatha
siyojoza zona ilento uzani imoto yabo lonto isting should misifika la wejabule asivale lena sizobuye sibambe sidla amaningi esakeni hayi ayikho inkinga ukuthi phela le yayimoto iyona phela wena mfethu right ngoba phela iyona eqalisa ukwenza izinto bazozwa ababukeli senza izinto sipina siya ngisho emngcwabeni sipina yabo lo bazozwa nje lemngcwabe esesihambile ngisho uma ukuthola kwakho uma ukuthi ebuka ingane yami siyenza njena yayibona lo yila abazozwa khona hayibo uma esayitshela ukuthi ingane yakhe ithe yila abona khona phela ukuthi kanti kungaka ngalithi uzane nge-technology ebuka ingane yami yenza nje wathuka wona ngathi ngiyafika ekhaya hayi ngathi ngiyaphika hayi kuthiwa mawami nina bendlondlo papa ekhanda kamenzi ndaba kawulalela umuntu omemeza ngathi uyakhaliyalila uthi igula likaJama lichithekile awu nina bakamphuthu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelemaholo lemhlabeni embedule nina bentu lebande ngodonga le kwela kithi kaBhekuzulu ngiyabingelela ngiyavalelisa futhi kubona bonke ababuka lo mbukiso yalo ngeke ngawathinta amakhosi onke ngezandla kodwa la kufinyelela khona lo mbukiso yalo ngiyabingelela abafowethu ngiphula iminwe kunina lo bingelelayo professor ngingwakamkhize ngiqhabuka phansi kaNongoma esigodini sakaBheka umthetho sohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yalolu hlelo le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 la silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni inkinga sebebhekene nazo ngaphansi kwezidakamizwa uma umuntu exoxa la usuke engaqhoshi kepha njengobuza ukuthi yonke into esikhulumayo egcineni inomvuzo ongemuhle ungenile ezidakamizweni noma ke sesebenza manje engasathi esetha kantshontshe kodwa isigcwagcwa sokuthi usezidakamizweni sisamlandela khona lapho so uma usezidakamizweni ungesilisa definitely sho noma kanjani uzontshontsha kwenzeke noma ungantshontsha uzosolo untshontsha ubanjwe ushawe uboshwe noma ufe kulapho phakathi kokufa nokuboshwa uma ungosifazane noma kanjani ayikho into ongayikhohlisa ngayo definitely sho wonke umuntu omaziyo osifazane osezidakamizweni nakho kumele ukwazi uyadayisa ngomzimba bonke ngikethi bonke mina ngisho umuntu engafika la eqamba amanga ethi akakwenza ohlala emgaqweni osezidakamizweni uyadayisa ngomzimba iyona indlela abakwazi ukuthi bethola imali ngayo kalula abesilisa abakwazi ukuthi bebambe inkunzi abanye ngendlela asebenza ngazo mhlawumbe ukudayisa noma ukuxosha udoti ukuze bekwazi sekukuningi okwenzakalayo kodwa uma ungwesifazane definitely sure indlela elula ukuthi ulale ubheke phezulu udayise ngomzimba wakho ke olokhu ongakubeka emathubeni ukuthi kunabantu abadlala ngabantu abadayisa ngomzimba kunowesifazane obetrenda kabi okopolotwa amehlo wathathwa edayisa ngomzimba bamshiya bethi bambulela ngithi uyayibona ke lonto le besihlala naye sibhema naye lo sisi manje yabo ngiyamazi pha indala manje yabo indoda yakhe nje yadutshulwa amaphoyisa indoda yakhe yena ibibamba inkunzi manje uyabona indoda yakhe yabulawa amaphoyisa yena wakopolotwa amehlo uyayibona ekhaphula ukuthi ikhaphule yagcine laphi ngenxa yezidakamizwa enyangeni ezimbili nje silandelana kwenzeka yonke leyo nto bamlindiza bamlahle emobeni so manje mfowethu si raise awareness la siqwashisa abantu ngempela noma ngabe ubuka izinto ngokudlala kodwa manje awukube serious lolu hlelo ulithatha ngenye indlela ngoba lezi zinto kumele nihambe nikhombisa izingane zenu nikade nezingane zenu zingagciniwe lezidakamizweni ngoba kuyacaca ukuthi ayikho indlela okulwisana ngazo nezidakamizwa so kumele sizame ukuthi sifundise izingane zethu ukuze nazo zingagcineli kulolu bhubhane ngakho ke mawuqala ukuba ingxenye siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezela lokho ibell izokubeka emathubeni amahle ukuthi makukhona isiqephu engisiposayo izoganqeza ocingweni lakho uzothi uma ungena phansi uzobe usuyitholela isiqephu
sangalolo suku siyacela abantu bejoyine ne-membership bafowethu. I-membership bafowethu siyayicela abantu, ihamba kancane ngendlela eyisimanga, kanti iyona engakwazi ukufeza zonke iy'fiso lezi sifisa ukuyifeza, ukuthi sihambe nabafowethu bey'koleni beyokhuluma ney'ngane, kodwa ngenxa yamandla sigcina singakwazanga ukuthi sifinyelele ekuthenini sikwenze lokho. Sithengele iy'ngane ama-uniform, sithengele iy'ngane iy'cathulo, konke lokho kuyokwenziwa i-membership. Kodwa-ke njengamanje kubonakala i-membership inyonyoba njengonwabo. Angisenayo futhi nendlela engazama ukuthi ngitshele ngayo abantu ukuthi ibaluleke kanjani i-membership ey'mpilweni zey'ngane zabo nakweyabo impilo nasempilweni yabafowethu laba abasuke bezosiqwashisa uma befikelana. Mina-ke sengincenga.